cyarisambo gisanga ndarabone kiba cyitwaye Noneho kabisa byanze neza byanze. Ugize ngo n'umuntu utingira mbone nifite yangoboka ko inzira nyikire mu muhanda. Yesu! Yewe nariko kwa gakire hayo nagiye kugura burundu rirahera. Kanjye kwa nyiri bono ndebe ko nta kintu yamari. Ntabwo muri kintu ya kabisa. Jésus! Mabirjo! Karame! Va. What? Non mubwira dore. Ugize ngo itonka? What? Hey! Kintu wabandeguye koko. Ugize ngo koko. Siko kwa numeze nk'uwayi wa nk'uwaburaye. Ugize ngo Urahise Gustavo ko. Sikomeruka kujya saa sita no dore saa sita bazirageze. tonka! Bazageze nta kintu. Kadebe ko mukikoni hari ikintu Yewe bari bose bityo. Ako naye rukazaje witije. Nicyo mukundira mukore mwiza. Mbana n'ibiraya hano. Tebuka di. Apostle, we have this. Gore koko arabona koko nashaka kunyi mubimaze isaha irashize naraje. Nigiye buri sangomba kuzana ibiryo cyavu. Ibana gutumiye ibiryo. Ko bana byashyize ndabuza n'iki kubiguto. Yesu we, ibi byaza. Siko mbona ufite umurumba y'ibyo bahashye. Nago babiri buguhaye. Yesu! No mu mwaka. Hey! Se ku biryo wazanye. What? Tonka! Hey! Jesus! What? Mon s'en fout, yeah! Oh shit! Jésus! Hey! Ibyo bingana gutyo umuntu Wiwe! Hey! Niwe neza. Wiwe. Jésus! Karibu. Ni karibu. Buretse. What? Karibu. Oh my days, irú ọmọ wo wá rèé torí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. Ni karibu. Kaba myiga baragushaka. Ni karibu bose. Meze neza kabisa. Murakomese? Turakomeye nacyo. Nisi myinshi rwose. Ndese nyinshi kabisa. Bari muri ahari Turakomeye urebye tu. twese mu rugo byacu byaranze. Abise dusanga duhuje ikibazo. No kujya bisigaye byarabaye danje. Nanjye nendaga kubikubwira twebwe abandi bamanikaga inkweto ariko natwe ndora twarazimanitse. Ubu ziri mu birere. Twishe n'ubu ngubu navuze ati reka ndebe kwa nyiri bondo ko hari ikintu baba bafite ndebe ko wenda banyumwandira mu nda kuko gimeze nabi. Ari nyiri bondo cyero ntago nkirya rwose. Ntago nkirya. Mperuka kurya ryari nyuma y'isaha. Yesu! Nyuma y'isaha Nibwo mperuka ko ndashonje. ntabwo nawe n'isi irihinduye ariko ubona ko bifitemo uruhare. Nawe nyine ushaje upimanyije amasaha ngaya ngo ubungubu kwa nyiri bondo. Uje nyine wambaye neza imyeru amacongo. Ugize ngo Uje kurya kwa nyiri bondo. Hari ukuntu umuntu afite inshuti akavuga ati inzira ndiyakwicira mu nzu akagira inshuti. Reka none urarebye ubona kwa nyiri bondo ubona ari buje guhagira. Ntari ikintu se bamati umuntu yakoza mu kanwa. Wakoza mu kanwa. Nyuma yarumye nawe wakoza mu kanwa. Iri ondo. Karame mwana. Bakubwira. Apostle, we have this. Abijumbi Yaboneka cy'umugabo. murebe ko n'iki mware mwisafuriya aho ngaho umuntu agatamira aho ndetse nabi kandi mbi bitabaza. Ngo Murebe mwisafuriya ko nta kintu umuntu yatamira aho ngaho ndaje rwose wicaye. sawa. Ndaje rwose.
nta kigenda kabisa ariko kumva ni kumva nubwo mugabo usanga ameze gutya abantu bari n'urukire ibitebe babura ibiryo na ibiba nubwo botase ushoboka si ibiryo na ntabwo ko nabiranga ibirye umuntu w'inshuro ntabyo umugore yari mu bishoboye n'abana ntabwo bishoboka rwose ntabwo umuntu agira amahirwe wawe ntabwo kuba kwa nyir'ibona nta kintu wabura nta kintu wabura kwa nyir'ibona rwose ntabwo bishoboka rwose ntabwo bibaho mu gihe cyo gusenga amasengesho tusigaye twirara amasengesho. Hey! Jesus is Lord! iyo ni bibiliya Yesu! imuzaniye ngo uze soma ubusoma. kandi nagize amahirwe nasanze hari ukuntu imana yanteganyije umunsi aho ngaho nose kujya kungubika What? nose kwambwiye ko nabyo biri aha ngaha hari ukuntu ngiye imana ubundi mba nyiriho ngiye nagize amahirwe rwose hari ukuntu imana igira gutya nkabona n'abandi nk'ahantu nkakagwa ku biryo nose n'iki ko ndeba ugize ikibazo byarebye nawe Nayemba gusa ise kubiriye ndabwira Yesu! none sinari nzi ko bifite genda iri biryo umusura umuntu agiye kwirira reba reka musezere uko jewe ndabutaza patani jewe najya musezere uko jewe urabona hari ukuntu ibyo uramusubiza se uramusubiza nari gusubiza se wabimpaye urakoze wowe saba nyiribondo we shaka uragatera